Салам достор, сабактарыбызды кайрадан баштадык. Бүгүнкү сабагыбыз истаф аля бабы жөнүндө болмокчу. Истаф аля бабына кайдан келип калдык? Сарф илми баб жагынан 35 болот дедик. 35 баб бар сарф илминде. 35 түрдүү мазы, 35 түрдүү музари, 35 түрдүү исмул фаил, 35 түрдүү эмрул хазир жана башка ушундай болот. Булардан 6-оосу сүласиюл мужерред дедик. Мазиси 3 харфтен турган феилдер болчу. Эч кандай кошумча харфи жок. Анан 12 баб сүласи мужерредке мазиси 3 эле харфтен турган феилдерге 1, 2, 3 харф кошулуп отуруп, ошол кошулган харфтин улам келип чыккан санга жараша мазиси 4 харфтен турган, 5 харфтен турган, 6 харфтен турган баптарга көбөйчү. Ушул 12 мезит деп айтылат арабчада, көбөйтүлгөн баптар. Ошол мезит деген көбөйтүлгөн баптардан, яни сүласиге мазиси 3 харфтен турган фиилдерге 3 харф кошулган фиилдердин биринчисин көрөбүз. Демек, бул сабакта, бул дәрсте биз окуй турган фиил негизи 3 харфтүү болчу. Ошол 3 харфке дагы биз 3 харф кошуп, 6 харфтүү бир фиилге айландырып алган болобуз. Кеттик анда. Бабу истаф аля бабы. Истифал, бул истаф алянын мастары истифал экен. Ошол мастарга карап бабка берилген исим дагы истифал бабы деп аталат экен. Вазнуху, бул баптын вазни истаф аля ястафилу истифалан. Мавзунуху истахраджа ястахриджу истихраджан. Бул баптагы калып истаф аля ястафилу истифалан болот экен. Бүгүнкү биз окуй турган мисал катары бизге келе турган келиме истахраджа ястахриджу истихраджан болот экен. Ва аламатуху, бул баптын аламети белгиси ан якуна мазихи аля ситтати ахруфин. Мазиси 6 харфтүү болуш керек. Biziyadettil hamzati ve sini ve ta'i fi evvelihi. Fiildin başına hemze, te, jana hemze, sin, jana te harflerin ziyade kılуу arkılуу mazisi 6 harften turuş gerek eken. Karadık. İstef'ale, istahraca. Fiiller, bu yerdeki bizden fiiller başında sülasi halinde feale, haraca degen fiiller bolçu. Başına hemze, sin, te harflerin koşup koyduk. Bul istafale, abul bolsa istahraca bolup kaldı. Ve binauhu litta'diyeti galiben ve kad yekunu lazimen. Bul baptın binası dağı köpçülük baptarda bolgon sıyaqtı, köpçülük uçurda müteaddi üçün, ta'diyet üçün, yani fiil mef'ulü bihke öte turgan binaken ve kad yekunu lazimen g'de dağı lazım üçün bolot eken. Misal derüzke qaraylı, müteaddiga misal istahraca zeydun el male. İstahraca çıkardı zeydun zeyd el male mal mülktü, nerseni. Bu yerde istahraca fiil, zeyd fail, el male mef'ulü bih. Bu misalde dostlar zeyd atkargan çıgaru fiili başka büröge, başka nersege ötüp jatkandыкtan, malga ötüp jatkandыкtan istahraca fiili müteaddi bir fiil eken. Lazımga misal istahjara at-tînu, istahjara taşka aylandı, at-tînu ılay. Bu yerde istahjara fiil, at-tînu fail eken. Bu misalde bizden ılaydın taşka aylanuu fiili başka bir ögöce, başka nersege ötpöy ılaydın özü menen, özünün tabiatı menen gana atkarılıp kalgandыкtan istahjara degen fiil bul lazım bir fiil bolot eken. Ve kıyle li talebil fiili. G1 sarf alimlerinin oyu boyunca bu istifal babının binası li talebil fiili fiildi talap kılуу üçün bolot eken. G1 alimlerin oyu bul. Jalpı alimlerin, köpçülük alimlerin oyu emas. Buga misal bersek estağfirullah, estağfiru men mağfiretimdi, geçirilişimdi talap kılamın Allahu Teala'dan. Bu misalde estağfiru
fi'l fail Allah'a mef'ulü bih. Bul misaldagi oşol gebir sarf alimlerinin oyu boyunca istaf'ale babının binası fi'ldi talap kılуу üçün bolot. Oşol kaidege misal boldu. Keyinki sabagыбыз dostlar uşul istaf'alenin sininde, mo sin harfinde bir kança maniler var. Oşol maniler turalı bolmokçu. Videolardu kалтырбай takay görüp kelatkan je bilgen okugan dostorubuz bolsa esiңерде ef'ale babının hemzesinde dağı 20'dan aşun mani bar bolçu. Oşol manilerden 8-ösün biz okuduk, çoğu kaytaladık. Emki sabakta dağı oşol istaf'alenin sininde bir kança maniler var. Oşol maniler jönündө, oşol maniler boyunca bolmokçu sabagыбыз. Kандай maniler eken görüşkөнгө чейин саламатта болуңlar.